Yo, what's up, world? This is Detroit Emil. I'm glad to be here one more with you. I know today you're going to like the course because I'm going to give you a training to pronounce words. And I know where your problem is. And your problem is on accent, is on pronunciation, and on sound. You understand? And I know where your problem is, and this is the reason why I am going to give you a training to pronounce well. Okay, so I can mix the class today. I can mix the course, and I should speak a little Creole and a little English for you too. And I can say, and today we're going to learn how to pronounce. This is. Ok. Normalman, gen pil moun ki toujou fè erreur sa. Men jodi a ke nou mèm nou pote l pou. E se o nivou de mou lè ke moun nan li mèm la prononse. E mèm jam da pran ekzamp, moun ap di name, au lieu ke l di name, li di name. Men pou m bien di ou ke, teknik ki genye pou prononse a, li bien fasil, sitou nan prononciasyon Ameriken. Lè ke wap prononse, lè gen A ki plase entre deux konson, et puis apre konson nan ou jwen yon voyel, lè sa A sa li mèm, la boyon ti son A. Example, name, name. Do not say name, but say name. Example, name, my name, my name. Can you repeat after me? My name. Et nou gen deuxième mot sa ankon. Anpil moun kon fè desri de erreur nan prononciasyon. Men normalman, nou kapap di tout anglais ke yon moun prononse li bon. Men sa ap depan de ki anglais ke moun nan li mèm li te vle et prononse. Men pou ke mwen m kapap di ou, et moi-même mwen gen yon maîtrise nan anglais américain, c'est-à-dire c'est prononciation américain. Moi-même mwen konnen, et même konnen que majorité haïtien c'est prononcer, yo besoin prononcer tant quoi américain. Et bien m capable di problème ou résoudre ou même cap suivre moi. Et nous gen deuxième mot ça que moun yo kon souvent prononcer comme is, mais nous capable di que prononciation américain, li même li pas prononcer comme is. Li prononcer is. Même j'en vais. Et z. Et marié avec z, li baou is. Et marié avec z, li bay is. Là qu'on a gen is. Même j'en nous t'a fait phrase ça, nous t'a dit my name is. My name is. But I want to tell you, when you are speaking, you should take your time. You should take your time. Okay? And le wap pale ou dwe pran san ou dwe pran tan ou. Parce que pour capable prononcer mot yo bien. Moi-même, moi sensible en pile pour prononciation américaine. This is a training that I had for you. I know where your problem is. All right.